So I take this honor. Nshungeji hemanyiro bw'abebembezi abatorinwe babiri nibarahira ahawe inshuro y'2026 ashatanaguma. Solemnly affirm that I shall faithfully exercise the function of the chairperson of Chatega sub-county, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda. Egombora ya Chatega ekasharwa hagombora ya Kakabara umwaka gw'2021 kunka kandi no kwisena hati taini shomero lya senior area government n'oburi yakubirwaro lya government echi abebembezi nibajyangu kicumba jezo buhereza Chatega obutaini somero lya secondary high abana abamo balekera kusoma aba long distance abana abamo kabisiki bafunire unwanted pregnancies abandi bahendira bagenda into early marriages abozo nabo balekera kusoma abandi baswera abandi musanga they are now thieves. Abacyara ba Chatega ntubonabona munonga ombyo kuzara omukazi kuza kwatu kuzara no shanga yakwatu mu cyaro aza kuza komirwaro rya government omwana fero muhanda emuhanda ni mibi enguto tuzibonire tani mugutora muri maramu kwantu antshaba government etuyambe ethereza amarwaro ya health center sirabwe gombara itu ya Chatega nitwe tubaba cyara abarundi. Joseph Karinte mkuru w'entebe ya Kashotabwe gombora ya Chatega nagira ngo amashanyarazi nago gajira umbico ekabici. Wa Chatega sub-county ekicyateganisa muno bwa amashanyarazi bayina ma trading center makuru Kakomangani, Katamba, Cyangoma, Nyabitinda na Kinyinya. Tubayina amashanyarazi turengera kusobora kwikira ba MPs area MPs yamba abukucha services sayina abantu. Kasha kwa Filipo Murangira.